Musi turi tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Impunzi z'abanyarwanda babaga muri Kongo bari barafashwe bugwate n'umutwe witwaje intwaro cyangwa se w'iterabwoba FDLR, bagera kuri 610 baje kuba bataha bagera hano mu Rwanda nk'uko uri kubibona. Bakaba baje bakurikiye 379 nabo baherutse gutaha bagera hano mu Rwanda. Ibingibi rero bikaba bigaragaza urukundo, ibyishimo, umunezero bakiranywe abageze hano mu Rwanda. Abangaba rero bakaba baragiye babyigwa kenshi ko bazicwa, ariko ngira ngo kugeza amagingo aya ngaya kuva batangira kugera hano mu Rwanda nta wishwe, ahubwo baraje basangana amahoro masa. Kandi nyuma yo kugera hano barasubizwa mu buzima busanzwe, kandi bazajya bakomeza kwambukiranya imipaka basubira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wenda nk'igihe baba bagiye gukorayo imirimo ijyanye n'ubucuruzi.